Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni den yo magi tahu baca ro minjam piti ka kawan. Baca ro minjam piti ka kawan coba. Dan semana kini yo kamu minjam piti ke kawan Tidak kayak tu bro. Itu kalau minjam piti ka kawan tu pertama mana tu jilek kawan tu lu jilek lo coba. Jileknya. Kawan kini yo rancak nampak oh gini tambah ganteng saya gini. Piti banyak mah. Itu tuh jilek untuk dinikahi untuk jilek minjam piti coba. Kawan tambah bujangnya gini ya, tambah ramah sih mah. Jadi tambah di hati. Tambah buta. Iya. Agak. Itu langkah awalnya Allah telah sudah menjilek itu langsung pengen aduh piti gak mau ibu gini itu gitu coba. Itu kawan kini aus kawan banyak piti gini aduh piti mau ibu kini untuk dipakai nak kawan. Kurang pas. Agak pas teh. Aduh 30.000 tu kawan. Coba. Agak maju muncung. Aduh 30.000 tu kawan. Coba. Kawan kini ada piti nak. Maju muncung teh. Aduh 30.000 tu kawan. Majuan mana. Telepon nanti lah. Terus setting. Nah. Aduh piti 50.000 ni. Betul. Satu lah Allah sudah minjam piti 50.000 tu kawan. Janji lah kayak 2 hari lah dan bayar gitu coba. Kak 2 hari nak 3 hari dan bayar kawan Dan kini sedang penyana kawan ya. Dan kini sedang tersasak panjang mana ni kini ya. Ski kalau dan mengkolak panjang ini panjang. Piti. Lepas tu. Satu nak pas lah masuk 2 hari satu ditagih kawan lewat terus emosi ste. Coba. Kawan. Awak lewat. Oh kawan utang kawan yang 2004 tahun tu mah tapi kawan bayar gini ya. Coba agak karen ste. Alo deh tidak ada doa. Coba. Ada lalu nado pitirin le kau. Tahu. Ada kalau utang kau terkena dia coba. Dan kalau utang kau terkena tak bisa dah. Lah. Dia.